Otis TV ne television yao egotoka online as a YouTube channel amo na Facebook live. Umirana nabarari bao bechinguru bakogo kiena kogo semia Vini Ritimbo high five Pastor Gilbert Mose Evangelist Douglas Otiso Eomoyo P Irene Mecha ege tinkinye kingaini Brayo Gani Kale Mata Bochere Ama egerio yebuku Reverend James Kebiro Eliogo Liomoyo kila lituko lia Jumatatu goika Friday chinsa isana isato chabatuko goika chinsa kianda chamaragoba ambu Otis nkasabara mugako konyokule kuigure busonga alinga abantu abatine kumbaraka mbora nintu Otis TV enka yokoya omoyo na magendero Ania mateso mbwate Iki andete ngachikunywa marakini Ania basaja bandi bamenyete biya Bali biya nali mukungura yani anchandete Njinase ngikira kini nakoletu mukungu Amanyire bunangokora Akinkumuliri n'umuntu amutwange Yana singe nchanulete Singe nchanulete Nakiambuete nchendete Hana wanate tikuna yati yakuwa ili nyomo Ngayirira Ngabo mwango Ngachikunyoma Sokuru yana gantenga kinu biroroka gembinde Nabi bono ngendete korora Hani mukungu Acha kuitu musacha Tange timorembe Atali wontiga tali konde tali mangana Amanyire bunangoko Akina amanyire bunangoko Itabera nara kuru mesime Onye konangero kunya wonsabele kumwina na weli chimambi Ngigyaba ngiye gyasarika Ayo wacha musacha mache wisransa matoke mabwato morem Igako seka tata anye teo seka atumenti igonda ira Matoke ime Ngigyaba urochi musacha ucha kurara matoke mono moremba bwata enyomba atabwata Mwao ngyo tali kurara mwao utakurara matoke ime Senseri Oseri tango tata Waka bagande nankine mbiro kegembinde nabi na chakire korora birole okorora koroki birole tigana rabo kiraka emete maiga matoke maiga tata onda ira chisa no kontigo kol onda ira ayengo gote mokungu otara change tata gachuna rero gamura gamura bwaki tata tindi kuburagero lakini maitengo chirwa ama ena boneka okoranga mokungu ko goitaka bobe akungito sa ko atete konkora pi Sai bodia kena kingo taberanga mimi sitaki kuoa ya nyuma tena arote nise kunywa mu mwana bwo monto naweza uansibu tinta ketiko sibu na kioro jenta taitiba mangana baswati ntigaye lakini mokungu yenjira ndo takare kokorera machezo my friend imatinga na kingo okonya lakini nimbwana temo cheki kando because njira ndoje ya ukwana omusubati uyungo mokungu yoetereiri igo nonkonye wine heri obwate igo nonkonye yes nabongo okonya oyungwa aye no Kago tebiga oyungo my friend nkomo haketa prae
Nkoiranie tambrosis. Mokane. Tayo. Mokane no munyare. Oyu negeke. Aya tata. Ntuna abantu bwana my friend tu akodre chigasi Urupe my friend. Igona boku munyara. Ko mwake tuso ko mwake tuso ma kumwira nelie tapuranga yare. Yango tebiga my friend nchoro. Ngoro kimukungo ya sawa. Hayi bora. Let me ask you a question. Yani umukungu acha kutukambira umuchiyo. Umate nutaja konte mapema. I will deal with that woman. Nchemana nongonye pi. Mmanyana nongonye Mr. T. Ndo chama na tomanyeti. Iko nari kuigubiya. Asenga ntu mukungu mbwate gaki no cyo munyare. Toende mulika. Na mulika. Komo moleka. Aya dada. Komo moleka. Kibana konte. Abu mamwane. Arali. Abu. I know. Nimesema. Yabo. Nani abakungu bacha ko tabinga they know how. Dada. So komo moleka. Ayo mukungu. So aye so. Mukungu oli oita basacha. So Omukungu oli oita basacha. Mukuraje mukura. Omukungu oita basacha. Mukuraje pi. Omukungu oita basacha. Okay. Acha ko oita basacha. Ai. My friend, oyo okule. Acha kwa kule. Wakule. Oyo mosacha utano kungu. Omuntu ngakiro mwana. Tomo. Ya omuntu ngakiro. Omuntu morogena. Omuntu morogena. Omuntu ngakiro mwana. Gena bono oyo mokabo. Umukungu mbwate. Umukungu mbwate. Oyo tata genda. Tigora nkole mirima. Yani who are you? Etaprai. Motusum. Ya ene transformer. Koraki. Ene transformer. Toko sijupito kona kilia bantu batoko. Ngakotebi. Mwe. Ya. Ngakotebi. Wacha atoke. Koraiga. Wacha atoke. Incho. Akuniga sunte. Nchwara. Mukungu wewe Karuanya sunte nchwara. Wana uja kotebiga. Iko nago ndeke man. Kwa tomo sanyogo. Ngakotebi. You have died. Ero eki mwe. Gora su. Yo mas kwa tomo sanyogo. Sipasi yo. Mwe. Guy, give a you don't want to wear the man. You want David? Wait. Kande kai kwagenda. Koga. Wait. Incho. Wait, tena. Incho lagi wame. Koga. Wait. Incho ngorali. Ngokitara kai. Wait. Ngokitara. No mukungu ano pegani. Ono mukungu sine saitan. Ay utan mukungu pi. Ay woi kagenda. Ay woi katopi munaroso no mukungu. Ay yani akongita. No nyembulire tulikora komo. Na kingo kora mena no mukungu. Ay ube. Ay ayoti. Aja chico. Akindi. Akindi mbwate. Well, no mukungu ya kata kwa mwiti. Ya. Ay to kongonya. Kwa mwiti. Ngira nyakitati. Na ra ko mangana. Sioro. Tusum. Sioro yangi. Eta prai. Kuranga nyakitati na. Kwa nyakitari kuranga nyakitari turangiria abantu. Ya. Nyakitari. Oto nyakitari. Tinjo. Tinjo ka kitinjo. Aja ka. Ai. Akinga. Abo ya ni transform. Oya ni transform. Nare maire. Gato ko ngene mesabisabi. Akini nare maire. Oya to nguru. Nare maire. Nare maire. Oya to mi. Nkai nali gere tinga nyomu no musacha oyo. Oyo no musacha mbwate. Umusacha bosa. Nchandeke ngoro siendage nechingo ga morageri. Asikore tabasani bayinga bangite. Yani oyo no musacha oyo no. Atemba ngente mwensi. Origa amanyotama. Asinini. Eno nenge gocha ko bakori. No ngina stengo. Ntunende monta emerimo. Ngoko baira niga ngoko bareta. Nkoba. Oito.
ono tuoma. Mama atenge tukiabe. Tigango tay my friend. Abasacha mbali babu ate chitrokita. Kiraka no mukungu abwata. Ono musacha. Ono musacha wadi wa es. Tigango tay bigambe kiroro robe. Ay. Otaka bwana. Ngota hiyo ile ngaki. Nubwato juice kerenge. Ngatwaro juice. Na iguaira juice kerenge. Tigango tay binamora teta prae. Ina to kumwake bugusu. Omusu baturi umaye wonjoko ono tuoma. Omanya kobogonika omanya kaigoro obekase. Omanya kotacha. Abakungu mbale. Lakini kwa tabi njitete kunywa mapi. Njitete kunywa mapi. Ayo tu kwa kunywa tokolikali kunguli ngoli gatu. Ya yoko ndigari na kino. Paul. Kera komento Paul. Oriara no tuoma. Tiga. Oriara no tuoma. Aba kone na mokoli. Leo nkwani. Kona mokoli roma de narango sibunde. Ya nkwani. Ori narango kumwake bugusu. Mako mwake taprai. Tiga goseka. Yoseka. Ono tuoma. Ini transforma. Ayo tari mukungu bwa. Oye. Igakire bube. Ya, yo No, tigatoka konye. Mongo nyingi tukiko ngaina buna konganyo kwa magocho gotama. Gete na roli na koli. Oma to kwa meka matem. Gwataka ngo mukungu oli nkole. Insibwe ongochokere. Abantu ngete nyumba ya morenda bwana. Ayo oito. Omuntu yakontamira ngado kumwitira mukungu. Ana mati ni bwana. Yes, karaza. Abo bakungu bwana karaza ngote. Enchira netu akire sabu no oito. Oito. Karabe ku kompensa mona aye. Nchungo tani na. Ayenye mtoto wakora. Exactly. Mwako. Moteya magana tu kwana. Iko tutoke ndi town. Tukore tirumu kungule genuine. Boido. Yani emanzi. Tiga magana. Yo mote ni sabu. Ebirangi vino mote tempo wangu. No. Natoka na stress. Again take care very easy. Ngokuorai. Omusuba tinaro le town. Omuya. Like chips. A potato. A avocado. Omo boido. Yani Ayo beta. no te kara korali. Ago te venga. Ya no. Te banga ye. Kwanora. Te banga ye. Tigantora itaba ya ko ngitabi. Ogokoroka. Ebirangi vino mote tempo mbatiro bolemo. No kuna mtoko yani. No kuna mtoko yani. Akimo ndeni mochkonge mukungu boso town. Olingo goitale. Ngokuore. Omukungu oliambe koro abatali ambe kayani na chutioro. One transform. Ono tuoma. Ono itoyo wedo juice kerenge. Na chikomolete le bugusu. Uratia kuja gocha muri. Igonga kimwata. Omukungu ya toko gende town tokorente. Town. Mumanyete mukungu. Yes. Ngere mai Of course. Lakini ndende. Jene wa estima. Yo nene akitochokora uyo. Oyo nkoli gitole njira ko ruga. Abaro. Mwari ko linje yuko murushi muchiwe. Mwari ko nkoni. Totigere. Juice kerenge. Ntumane tubwati. Totigere. Simama chungu. Imoma etege ntumule moko nyagonde mbatigere moko ikaria batuome. Oroli. Omukungu ngwete kese nkwamora. Botambe, nandi botambe na bongo batebi ngo mwako. Na bongo batebi ngaki omukungu karentire chinugusi yani kichwa. Mwake bunengiti. Amwakere. Ndio kwa ndo bitayo. Yako mwakire obogo irigoro mune parateta. Kyo cha batoto ya bitata. Aya toyo. Na manyira enge na tokora. Maite tiana hotel. Lakini iba mwaka. Oyo chote etato ngakira no Timeri gasukuire kurumaga bobe. igere litata Omati naro wonjora ni reiga muna. Wonjora ni mna mo batali ya tatambi. Sata yuga tiga kubata puti ai ubi. Pole kaki pole. Tiga tu bata buaye. Kubata bunkol. Ai. Okonoko boko kolia mwaka ya. Ya gato boko ngomamo. Iga kabobe. Karaiga. Kenda buo. Kenda buo. Igonko baro kimwaseka. Ya. Ndigo seka tole maabera. Mato korango seka bota. Koraiga. Talia buka. Koraiga. Tiga. Tokola otro mundo. Ekene ngomongo.
Usengora ndanga simeka matoke. Ya. Tiga. Mo basa tena mo chusimeka matoke kincha. Oraiga. Tugasikenda buo. Ogenda buo gwaku. Ai bana ndokora ogutuganya. Yatonde tu. Yamba ni monyaita. Tiga tokona giti. Yoko bokombe na nyomba ngote. Anko ngibera. Aba moro tingo tigo ko kora mate. Tunakwesa famiwa. Oina motora so fa. Sururu le. Esurure okogata. Lakini ngate tiga tu banga goja. Ojo ngento kero. Ai tuganya. Yetu aketi sawa. Na kitoko na turomo boido. Tugasikira na buo. Tini kwenda na. Tigagocia gotu omuntu. Togaenda gojiana aba to. Aye. Mwana tata. Ya, yeto ga nege tukwa mutu kiro mutu. Yani. Kwaro si chai. Ako. Chayo gosa. Borugora gatinda rikende. Chombe chia osima bere taiyo. Chayo ko rusi. Tugago tuwa tomo polish. Omokungu gago aka. Mono kwajire kombori. Inje moka hoya akobori awo mokima. Ke. Nge tini moka ye. Ngo tigato le to morigeria. Atogo tigango koika tu evereri. Koika tu evereri. Aya. Koika tu evereri. Kenda lende gaki mkonye. Kaba gaki. Mkonye kimoranji. Okay. Mkonye. Ani gaki mechando. Ono. Yeba ate bachikoniri mukungu. Uyere mbwati na chantige. Ngaingo chikumubekirira. Singe njoyu ne kiramba uti. Akinya sawa ni nchentiga. Kaibono ngochi. Nama ina kingokora. Ngochi esa kichini. Anchi bono we can't make up ngainia. Ngwaka chini. Hani boss. Uyago cha namo chesa. No yo cha namo bono kom. Graka. Oh. Nalandi. Aya kaja ko bere me sos no. Iko on tayari. Ina nane sibi. Wesi bikat. Ikinar ku kanyiro sana nane sibi ganjino mukunta yete bone yobna ko tabiga. Iko ni wero. Ebikoro to tabeka. Squeeze man tumbate ebikoro. Oyo ndo bwatu. Ente. Oito bwatu. Iko bona limwa mnyako chiko ni mukungu ga bwatu. Bono gaito twacokire twaikire rugore inga no mukungu tokorigia abakanya twanyorira kama. Bono tokoja kugagambinga, you know, you see the sweetheart and the birangwati and you can marry. Akeiga! Oigo dara. Oito bwatu. Oito is in. Ikiakora. Defilement. Ikiakora. Defilement. Konyomo mwana we school. Abo mwako na roho. Mwako leo gote. Mekiko batavile ki, me I don't want to marry. I don't want mukungu. Staki hiyo vitu, mimi staki. Yana la kuvoja. Wewe. Igenteke ne mwanya ro mukungu. Mwoko ndetera. Mukungu tata bana nota makara police. Kana sanko arasa. Ngomo nyoti mukungu. Twanyora kama karasa. Yewa. Yani ano mukungu kumere tutoro cheito ngati. Oito ni watu etianya kubota sengencho ntiro mukungu ntakete. Erengi atukwe yo mwana fusi. Kai kwa mukungu. Aja koega. Boro ito no mate mokae nakwe. Akaleto mukungu. Mukungu na era muchandete muno yo wako etengai. Yo ne mono yo. Igwanga tago. Oito tago chanu muna mo. Ega chuni kere liso kare Rusia. Oiga kata konta biga aga. Omate keraka. Mukungu amo chandete. Kumbe era daro talikale ko bugipi. Akibono. Na kitorari kyo mukungu pira mani. Abaharo besa ntimbwati. Besa timbwati. Dinero ro turake. Umetaro wikori mukungu wikato koragira paka kumureta ka wikaturage wikatura chibesa. Bas. Ndabinge diri. Meta kikusikireta. Ni westiri. Ai
Yo wakidiri ya. Lakini mbona soko manyanga ma. Yo te di tu agetenga na Minnesota. Ngane ngera. Nokugoro. Bona tigaka te. Chepo ndikomba tigeri. Tigeri ya. Ya bangwa. Okay, ntora tugwake ndiri kwana kwa roboka. That's the problem. Umete ndikira kyo tingo skira. Chidiri yo yeto chiri muri. Bona tigaka te. Bona tigaka kire. A deal. Homo jung. Homo ding ding. Homo dieli. Yango te. Bona. Dija to roboka. Promise. Kinkorobo keroti chidiri ko yete. Bona tigaka. Bona kinarbo kengo chiko. Bona tigaka erese. Yango erese. Bona igitokora. Igotokwa na para. Atokwa ndo muchi. Omochitoko ndo nachi kukurwa. Nwale. Ayo ndo chibeleke bya utetengu. Ya. Togo kwa kindo. Ingwata mete. Ayo mate linaro tiga bata munaro mbegete lakini wanje to mukungo libatiraro jeze ko mwaka tire o maka onzora tata. Ayo nwanje ngiti kukoroma. Nwanje umuntu ngoita oku. To tiga ayo yanga pe mutoko. Bona igo toko ande pa. Rogoro toko ruga kabisa to ndeke rugia yo ndoko. Toko so kokura. Tokule ngakibono. Toko kura muka okure. Etrabe atutukai. To tina yo wate chikoso. Yani akingukuna mukano okure kare. My friend, I'm channeling the deal, the most swang, and you are just corrogating me. Oh, cura. Toso e cura. Nuguete. Igua. Na igure, eh? Non iguete. Ninko igwete. Ogo so cura. Na inchego bwate chiko cura. Mbatu ejibesa. Ekero gwasore gukura, inchego bwate besa ni gitabu. Igongo soka tabango okure. Tokonyo okwerere kindu pe. Nuguete. Aje bono koba very serious. Okukupe. Yani uko no bato musacho okure mnakolera. Bas. Okolera tata okuboli osenche mate kolere Thank you. Njabona mangana ne karama. Abantu arama nyarindi. Mukungu arama. Amanya nduri ko moseri. Bwana umene saitani. Amanya nduri ko moseri kwa Lakini tiana la kubuli. Umuntu tuchikoli to make sure twanye umuntu munene na baje kurwana amuita. Kosi oyo ne otari ko manya kende. Katwa nyorire besa etoka nduri ki musubati yori. Torete oyo nguru storega. Oyo nimbwate bom. Good. Lakini usikirete. Lakini tora iguana. Don't betray me. Aye, tora iguana. If you will betray me, ongon. Na to kwani bisongo e petrol injini mbate petrol. Kwa minetinga na ki oise kogenda maminja muna to iguana. Eta purai. To kongoseka paka na kule. Ka yani ukuno kongosore no ranga kali. Como tindinde bila kotevira ki. Kosori yo. Yani just ono kwake ne tingire. Ko ira ninga na rende. Watire. Mano ni. Nchetingo ko petrol tata. Nchetingo ko petrol. Ai na kingosiketa sitiri. Kwa ndiga kotevira. Lakini wa serious. Nchetata. Ogo kweru pi. Ngese nguko. Ogo kweru. Ese nkolera. Oh no. Aye. Oh no. Onoga. Kana kiwa lori mumo to kwa boire. Ngo bwenje. Ono de tukero. Kwa kesi. Niwe. Onko bea kwa kesi. Esiri. Etana akiri silingi. 1 2 3 go. Ai bono kurira. No mai to ko ke mari ko he. Hai wa. Ekine to ko moyo sen kolera nda okumi. Esibe. Esibe. Wa. Ore. Nchetata nkolera gari. Kolera ne. Okay. 1 Pratica. Pratica na sta prepare. Quanto marujo? Ayure. Gonko bisoma ora bana. Yam bisoma. Mate lo pa ko ro moro ba pa ni. Ore. Esibe. Esibe. Oye. Oye, ya yo llorar nada.
kindomo ke. Stengo tigre kindomo ke. Ega kindomo kule. Date spiriti. Stengo kule. Stengo. Nakiama kuti stengo kukayo kule. Date spiriti. Wewe wako. Wewe yangu kiawe hiyo. Nki. Mukayo kule. Yake sukari. Yake sipi. Fanya haraka kabla tuweke yeye mojeri, mkuje mtoe yeye, mulete huko karibu na kwenu. Sasa tuare kakite tuburuzi kidupe, tumulete ko chapo ko ga bere no nema. Kakisengo kwa. Tigaya mukungoli yabwa attack.
Ove. Tata, ancora ya bene. Ancora yatika. Ya Abantu baminto, abantu okongwato kira kumuranche, ndo kwata kendi. Akinchi muri kora tabadali. Ndo kwata nale. Ambulance ga. Ambulance ga. Ndo kwata mukana. Kora mukana akya ili moja. Nda msinga badali karuga kuma kiro. Tokanya ga. Oye ndugu yane atata akyokwere ngora moke gake. Yo igo ba diamond. Ele voaru ba. Pesa. Mpesa ina baneo. Oso na kwere ile. O na kwere ile to bana mokurusi. Moke magoma. Bantu correvale okule. No te para. Esse me acha. 73. 96 Mas essa bocha. No te le caiga. Tengo cura. Esse me acha que tengo tá aí. Aqui no Mongnorengo, bota em Corenguia, tá renga mongi. Moka keraka. Moka keraka. Ga to konye, ai ro moche. Oi pakato me baronge. Wono iga. 24,000. Ane mesi jeni ajira. Adeno, mukongeri otumire nere. Ile ngato. Edu sabini. Mukongeri oru nere sabini. Ya, kamoyo. Maende. Danga sukari. Ya tika dike nije kolika. Dika. Dikira sa bwa. Otumire edu sabini. Mukongeri yo. Mwamusie. Mwamusie oru nere sabini. Mukongeri. Elimu sabini kwa elimu saba. Sabini. 70,000. Oeli. Aje. Pole. Bono, kolega. Ngaje na 10 minutes na 10 minutes. Dakika 10 na kudi, dakika 10. Obugabi abaza uchipoje. Gani ano sengo, abana bahamba 10. Sengo. Oyo ni nama ete mukano uko. Oito na zari yake. Oito. Kanyo mga biya na moy kwa. Bocha. Chawere 290,000 ndio si. 290,000. Na bakolo tu mubere. Esa beri hata kitabu kutukate. Ai, to tokonye. Leta subiri ndio bene ngombe. Leta sukari molike. Oeli. Oti. Mugambi ononge yeye. Omugambi. Chiko iba mwana bamwe abakiraka. Abana bae. Chiko iba mwana bamwe abakiraka abana bae. Abwati ko. Ochile kwa niraji. Oti. Oti. Esmen. Oti. Oeli. Oti. Abere mobe. Mokonye. Oti. Abere mobe. Oti. Oti. Oti.
Aye. Mugambi yakanyora. Este ngomon. Kai. Ni nchengi. Mugambi ni. Mfungo. Mchocha. Njo mugambi okora to boti. Gamoyo. Tata kwangita. Abantu para ngokura baregera lingumbu aria. Kyabere wakure. Ngota bana kure. Kakin ko banyarga. Tawata bala. Para mo no paganda. Rogor mama. Abu para. Ratika. Oi. Yan. What is wrong with these people now? Which kind of community is this? Abantu angu kambera chiba mo choka chikari. Ngokure kare moyo gaki. I'm so embarrassed. Nkieke bona. Igankore sai ni bona mboga mbikyo mwanzo ko ngaba minto abantu metwe gwatia. Kieke bona. Oh kukare moyo. Haja. I'm going to resign. What is this now? Abantu abamansa. Ebe korobya ngega. Njo manyora. Atana waku. Naku. Tenenge bakona kurman mo rice ngiri aki. Nsa. Kika tata kongita. Oh, yendo mo. Oh, yo. Siapa nak tu berang yang apa? Tiba sana tu macam bisa ini tu ada mesin. Gimana apa? Kalau nak tu macam biasa, nak gimana apa? Nona alkohol bas. Tiga yang kedua sih cinta jadi deh. Ayo dia yang nak jual. Dia yang nak jual. Ah, tapi ini. Ikat tu nak jadi. Oh, cie tu asyik mau kumia. Kalau baru ada. Ini miambil mana? Jadi baru miambil mana cie. Mana ambil tu? Ika batata kongita. Ay. Apa murambara? Ika bangita. Ayah anda kuci. Ama cuma ngayal. Kita gak tu mau tiba kawan. Oma muro ikat kamu buat menyor. Ikat tu kamu itu benar kesan. Ikat aku benar kun. Ikat bok. Tangan. Tangan uci. Saya ni bisa ini siapa? Jangan mau cie di tangan. Kamu buat pakai sahaja anda uci. Tangan uci. Sahaja. Ayo, bera agak kuat. Era de gambo buat. Era nari nkomoitande. Nena musani uri mutambo konya kumungaina. Asa takari atamba kanya kumungaina tigamba buat rero. Bitko rin kababera lakini rero tinko batika. Oyo ninje. Batata bangite kenyoreke batata bangite. Ko baitande batarangita. Koratika. Ai gaki. Hey, erondero. So na ko tengi ndi ya yiri na ko te. Kwanza ile ngati shwe. Ile ngati. Mate ngantoro tu wake ti alafu kwa makondia bwana. Ya seli nyanye gacha. Ebe sanelo ya tumsaba inte. El tal 70 ya minute. Ya minute 7000. Ta minute 70. Otige ntore na wocha kuandira bwana. Ye li 7 no rionde. Naro tumatatu. Naro pop ya minute. Oma tege ntore nae ege songo nege swali goto kya komina. Ege ntokeli kyange 30 bob. No mate bob 30 bob. No mate bob. Na ego simigeo samanga 30,000. Ya 1,000 1,000 1,000 bata bana ki. Ege ntoke ko 1,000 Eba minute na ki. Tiga tokonya abantu abanomara 30,000. Ono isiti. Ono mate gara. Esabu to kondiera njita rumonto ole gole sesabu. Ikutati nabantu. 1,000 nabantu. Bate mai kero kuligereri abochirange 13,000. Just big. Ande bono asinge nje tirie na muka okwa. Ayibono ngokwa 10,000. Njendi bitatu. Njete pesa nyingi. Ayengo kwa Okonga 10. njendi 3,000. 1 2 3 4 mpaka 10. Yaza jera gate. Bona tokura bere nsoko rocha nturi ko arua. Atokobera nturi ko arua. Wase ntonkero kuebire. Nturi kurusha itecha. Oito tigara baro kiesi kyane kebe urita kurwaria. Ya konywa mwana bwe sukuru to ko ruseli. Oyo sibiru mirera. Oyigo karamu ebaye bono oyo ito sawa mambo yake. Ai karati kam.
N'abantu bona. Akitu aku. Ndio kibana ngwe. Oti. Hey. Oti. Toka anda mora. Toka. Aye. Tocha. Abuati. Ayo, ya kamu jangan. Ayo, kumro. Mau baik tanah hati. Kango, kijaga. Kamera. Sukamega moral. Sukamega. Aya, mo, kita makan nani? Omagambi kile gani? Kwa serikali. Maigula. Akioni jamaa waitega. Oi jamaa waitega. Ikala sabia. Omagambi kikomori kurakini. Iki moko ngaine rabantu ngomotoyi. Aye. Iki moko ngaine rabantu ngastengo kuwe. Ngona ngaine. Abantu pala bachanga kibesa mairo Abase batanga chikuyo mobere makoze kyaro. mobere kyoyo. Mobere Stengo. stengo ndo le moyaga. Stengo ore. Moyal. Anole moyal yo. My friend. No. Oeli moto ngaine. Oeli. Toko ngaina alafu kole kwa Mwana. Chibesa cheito. Kibesa. Chibesa vai. Vai cheito kane. Ah, kwa chibesa. Gana abagoli bibodi. Pondo gakitigana abagoli abasacha abo. Omuntu okiro ogatebiri ngokwere. Kwa agiri abantu bamokonye. Akoduru umucanga akonye. Nche magozo kimbwa. Kwanda kwa romo ndukwete. Kwa romo biro. Ekere mugwakiro simikuru moja liko changa akone muri mwa romo biro simo gozo goku. Abaka uriyo twake simini kamarora. Aiba no ngaki kwa romo. Oyo tamara takiro simi. Kwa marora. Kwa sisi. Era sango. Yamba yeso mugambi. Ikala sasa kota mali. Kwa na. Ayonsi. Nyoro ando nyoro mate mna tuata bano petrol rakile ndeke to mine tiga. Kuikama nayo tumeke kana. Kia. Ya rusi sisi na uwake. Kwana. Yangerese muno yali. Ena to basiga. Boss. Kwana. Yamba yeso abana baminto. Aki mwa Esperança. Turakupato. Kigonga kire. Yangerese. Era sango. Aki mukungu mbwate. Tiga kubu jani mo biga. Na kia kora. Muri yako muri goruti rasi. Mokungu. Ngambelete. Ngambelete. Mutayo dari ko kinyo meza taibo. Kwa dame kasija. Kuanya kwa maswara. Asende. Dakekeli bati yajira kuri jakitali ukule. Oyore moyo waga. Oli. Kale moyo. Irenda wote. Ale. Tengo. Njua kanga. Ngwa kule sanga. Njua kanga. Relax. Na roho. Aye, oyo ndo moyo waga. Oyo ito yali na. Oyo ito kore na. Oyo. Kiraka tukato kutokore bana atambe. Tusamba. Kwana ngono. Kibesa bono iga. Wose tobeke tile. Esa tubwandike ye. Kibesa chesimi. Nesto wakash. Bwana kienda kwa muganga akirudi bwana. Aye taligo. Esa bwana tiyo bwana. Abaminto. Eba taliyo takinyo kusambe. Muna mwato itire mwato ibire bwana. Kira. Unaongea nini? Eba esa.
Kama nini? Mugabitari kwa itabantu. Mugabitari kwa itabantu. Pesa wenyewe ruhusa. Sasa gani stero? Astengo. Batata mungu tiko mukungu kwa Sikamega mara. Sikamega bayana. Sikamega bayana. Baembe. Abasa tate mwato itire mwato ibe. Abasa mwato itire mwato ibe ire. Mugabi kete to ibe rujibasa na muto. Bona yasinyire. Bona siekaire agatoko samba. Mugambi. Amashika asinyire bona. Bwana mugambi turi kutuza. Onye beza teyo. Kogenda ndi musamba. Kogenda. Eru 200 cy'abantu. Oyo 7,000 yoyo. Natuma 70,000. 70 Otino. 70. Mugambi otino le sana. Oyo. no magare. 70. 70,000. Ay, basi kwanza manga. Otino. Anda 50. Ngai chicho. Abasata murakiro mukungu kwa itabantu. You are not men. Na achire. You are not men. Abantu bali. Kuteguma ni. Na achire. Oyi musambe. Achire. Taragenda. Kibesa kitu turaye. Onye achire na achire. Irengali wante ichato. Kama mbaya. Irengali wante ichato. Abasa ya ibiru. Irengali wante sabini wante. Ko nyora mna tu itiru ko nyora. Mna tu itiru ko nyora ko nyora. Yetu chukua kana ko kwanira kotini. Yetu chukua kwanira kotini. Okay, toira chera. Yetu chukua kwanira kotini. Afuka wewe. Kotini. Mongina. Sonomia, akawene meuko ya sonomia, haya nomia, yes sonomia, haya nomia, yes sonomia. Ebatebe bonsi bunarombuya Ebatebe bonsi bunarombuya Ebatebe bonsi bunarombosera Ebatebe bonsi bunarombuya Ebatebe bonsi
nomia, aya nomia, Yesu nomia. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumusera. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Oh, batebye bondo bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Agakapelangu agakora mbaya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Agapetitsaina agakora mbaya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Batebye bondo bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Aye batebye bonsi bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Ninjo 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 ninjo. Ko bakona komigerania omuganda ime bakomigana omong'ina oria arakamokuna yanga yaya amanyinga yagatenena akamokuna patima ya maiso obe akarora rora muna abana bakomwarera chianga ekeragosoa Yerusalemu kari etigere igoro bagochenga bakogoka bono gakina kire natari omuya Ebatebye bonsi bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumusera. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Oh, batebye bondo bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Agakapelangu agakora mbaya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Agapetitsaina agakora mbaya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Batebye bondo bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Aye batebye bonsi bunarumbuya. Ebatebye bonsi bunarumbuya. Twaguska
Yes, wana Nyasaye. Na bakwani siri tarehe Yesu Kristo, Evangelist Douglas Otiso ndani ya nyumba. I'm very much happy. Leo kwa ni siku ya Sato. Naona kwamba mesha leo niko katika studio yetu ya Otis TV. Pia niko na rafiki yangu hapa ambaye ni mgeni wangu siku ya leo. We are here today kuhakikisha kwamba kazi iko sawa na watu wanabarikiwa. Najua kwamba ni kipindi cha comedy, lakini nitakurudisha kwa comedy baadaye, lakini nikubalie kidogo tu, niko na dakika chache. Kuna kitu nataka kujuza, nataka kuhakikisha kuona kwamba umebarikiwa. Lydia ni vitu tu tena, high five. Lydia ni vitu tu, anasoma mambo ndani, mambo shwari. Kuna Jerusa, anaitwa nani huyu? Moswatu mitonale gaiko korukunga Jerusa Matthews. Nasoma sawa. Leonida high five team YouTube. Albert Misati high five. President Mam, nimekuona mami. Ekambo Favor, wow, I've missed you sister. Wow, unaendelea aje? Kio ndetayo gusi abo oracha biti oeli na oti ebiboko goze ninje moganyete. President Mam, sawa, tutakuita ukuje kufanya hiyo kazi. President Mam anasema mambo sawa. Elda Mcute anasema kio ndetayo gusi abo, okay. Na Kambo Favor anasema Blessed Mom, ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Elda Mcute amesema ni yeye Stengo. Wow. Blessed Mom ndani, kila mtu ndani hapa ni Stengo. Elda Mcute, Blessed Mom. Bado naona watu na Leonida anasema Keraka no mokora akolera amarigata hiyo. Kambo Favor aye wewe. Mambo sawa. Lily Queen, Leonida, Kambo Favor. Rose L, Evangelist Geoffrey Ogwagwa, Simeon Ombasa, Eva Kwamboz, Antonia Bogomba, Prosamo Ndieki, Geoffrey Oindi wako ndani. Nitaweza kusoma hizo text baadaye, lakini naamini kwamba mahali penye huko unabarikiwa. Kabla basi tuendelee katika comedy. Leo niko na mgeni, rafiki yangu, is our family friend, na ni mwimbaji, ni mtumishi wa Mungu. Ni familia ambayo wanaipenda sana, wanamuogopa Mungu, na ni watu ambao wako na historia kubwa, yale mambo ambayo Mungu anaweza watenda. They have wako na ushuhuda mahali ambapo Mungu amewatoa. Na ni mwimbaji ambao wengi wamekuwa kiniuliza hapa, nani ameimba huo wimbo? Nani ameimba huu? Basi leo niko hapa tu kwa dakika tu 5 ambazo ningependa kuchukua. Tafadhali nikubalie tu muweze kumjua mgeni wangu anaitwa nani, kisha baadaye tuwepee wimbo mmoja, tuambie kitu moja, alafu tuendelee na comedy, na Bwana Yesu atawabariki kabisa. Kwa hivyo dada yangu, karibu sana. Nimeshukuru. Hapa ni Otis TV. Ni hapa mnatuona kwa mitandao, hapa ndio tunapatikana. Ningependa uweze kuwajuza marafiki wetu na familia ya Otis, unaitwa nani? Mimi kwa majina ninaitwa Spilian Kemuto Moses. Majina yangu ninatumia kwa usanii ni Spilian Moses. Spilian Moses, hayo ndio majina anayotumia kwa usanii. Spilian. Spilian ni nani? Ni nani? Spilian ni mama, Spilian ni mwimbaji, Spilian ni mtumishi wa Mungu. Ni mke wa mtu na ni mama ya mtu. Wow. Thank you. Bwana yake nampenda sana, anaitwa ndio hiyo jina ambao umesikia hapo mwisho, anaitwa Moses. Bwana yake ni Moses. Kuna kitu anafanya, akikuja akiingia studio, kabla aende nitahakikisha amesema fanya mkono namna hii. Pia yeye ni mheshimiwa. Na watu wengi wanampenda sana, na ni mtu ambaye amesimama pia na waimbaji wengi. Kwa hivyo watu wengi najua wanamjua. So my sister, najua kuna siku ambayo tumepanga tutakuja tufanye mambo fulani hapa. Lakini ningependa tu tufanye introduction. Album yako ya kwanza ulimba wakati gani? Album yangu ya kwanza yenye nilimba kama binafsi sasa Spilian Moses, nimeimba 2019. Okay. Ndio umeimba album ya kwanza. But ulikuwa mwimbaji? Ya kwa kanisa.
Ulikuwa kwaya kanisani? Okay, umeimba ukiwa mdogo? Nimeimba nikiwa mdogo, nilianza kuimba kwa changu nikiwa mtoto mdogo sana. Yes. Nikiwa umri wa miaka 8. Okay. Hapo ndio nilianza kujua kuwa kweli ninaweza nikaimba. Yes. Ama ninaweza nikakompose wimbo nikaimba. Yes. Okay. Kwa kwaya mliwaimba wimbo? Kwa yangu ya utoto hatukuimba, tulikuwa tunaimba katika competitions. Okay. Lakini hakuna venye tulifika tumeenda kurekodi. Okay. So kurekodi ya kwanza yenye tumerekodi 2019 na kanisa yenye sasa nimeolewa. Yeah. Nikiwa ni kwaya leader. Okay. Hiyo ndio wakati rekodi. Okay. Cyprian. Unaenda kanisa gani? Mimi ni Maranatha. Maranatha. Lakini hapa mahali penye umeoleka ni Maranatha. Na penye nimezaliwa ni PAG. PAG. But ni the same. Ni the same, yeah. Maranatha, PAG ni moja, hata masharti na imani ni moja. Ni moja. Thank you. Cyprian, maana nitakuja kukuuliza mambo mengine baadaye, lakini wacha niulize hii. Umeoleka wakati gani? Nimeoleka 2015. 2015. Kumbe si kitambo sana. Okay, ulioleka ukiwa umemaliza shule? Nimeoleka kama nimemaliza shule. Okay. Yeah. Wow. Thank you. Mtoto wako anaitwa nani? Mtoto wangu anaitwa Joshua. Joshua. 4 years now. Okay. Yeah. Your first born. Thank you. Joshua, ukifika umsalimie sana. Sasa my sister, ulipoimba album ndio film ya kwanza? Ndio. What challenge did you experience when you were wakati ulikuwa unaimba ama wakati ulikuwa unakombosa? Are you the composer? Yes, the I'm songs? the composer. Yes. Wakati nilikuwa ninaimba, changamoto, unaona wakati nimerekodi nyuma sasa kwenda kushoot, ilikuwa ni wakati wa corona 2020. Yeah. So ilikuwa ngumu hata kutafuta venue ya kwenda kushoot, ilikuwa kazi. Wakati huo makazi mingi zimefungwa, kulikuwa na changamoto hata ya pesa. Yeah. Lakini Mungu alitusaidia. Okay. Nashukuru Mungu kwa sababu wewe challenge ilikuwa ya only a venue, lakini at least your husband ni mtu anapenda huduma yako na ana support hiyo huduma na pia ni mwimbaji. Ndio. Unajua kwenye wale familia mohaka omongina ba tolegete na ande banje tenya sae support abono ko utaka gotera okonyora omonto gete yani okonyora kwa bwatiro kwa boko tenga mna mapishano lidio ta gotera mwako tabango obunu gochinga wako. Now my husband is very supportive. Yeah. Na asa katika huduma yenyewe amenisupport sana kwa sababu asingekuwa na ni release kumkubalia nikaenda nikafanya singefanya. Yeah. But he has been very supportive to me na ninawashukuru sana. Okay. Sister Yana, album ulimba nyimbo ngapi? 7. Wimbo gani ungependa tugusie watazamaji wagusiwe moja ili wakujue vizuri? Unajua walikuwa wananiuliza na Cyprian nero tero kwa yakuru kurujise moki. Na by the way huyu mwimbaji wameimba pia na bwana yake. Kwa hivyo nyimbo hiyo album wameicheza pamoja na bwana yake na mambo iko shwari. Wacha nichape huu wimbo tusikize, alafu kisha baadaye tufanye wind up, tusikie comedy na Bwana Yesu awabariki. Twende kazi wakatera kulia kulibatera tuno Twago sasi
kichonzi na yomorai wika wekene twaguze nsima ule moyo twaguska twawekumbera twaguska twawekanira ubugima amatare moyo twaguze nsima ule moyo na yomotori atinga kichonzi na yomorai wika wekene twaguze nsima ule moyo Egetare kemiaka ore moyo ebatemi bonzi bunarumbuya ebatemi bonzi bunarumusira ebatemi bonzi bunarumbuya oh batemi bonzi bunarumbuya agakatalangu agakora maya agapetisaina agakora maya batemi bonzi bunarumbuya aye batemi bonzi bunarumbuya Sonomia akawene meuko ya sonomia aya nomia yesonomia aya nomia yesonomia ebatemi bonzi bunarumbuya ebatemi bonzi bunarumusira ebatemi bonzi bunarumbuya oh batemi bondo bunarumbuya agakatalangu agakora maya agapetisaina agakora maya batemi bondo bunarumbuya aye batemi bonzi bunarumbuya Komigerani umuganda ime bakomigana aya nasema namna hii abone bwateteze abantango baletande bone ko bariga ninde bone ko baletande ga na iguru mugako yo sori gotira stairs gotira gocha munabo ikagande gete gusikie kwendeye turakuna for 3 minutes twakogotera ukunga batebi bonsi muna yesaro muya familia imebarikiwa
Kuna watu hapa wanachekeza kina Leonida na kina Kambo Favor. Unajua Leonida siku hizi ni king wa YouTube. Then Kambo Favor na Blessed Mom, Kambo Favor anasema, anaambia Blessed Mom anamwambia nigesakia omoino, Johnson Manson, anasema yuko ndani. Geoffrey Oindi anasema yuko ndani. Nani huyu? Edward Ondieki anasema evangelist, it has been a long time tangu nikuwe na nyinyi hapa, lakini ni hali ya kikazi. Please ambia mgeni aongeze sauti, she's talking in a low tone. Tamwambia saa hii. Kambo Viva anasema nakuona Otiso, high five. Basi na mimi Kambo Viva mwana mitona mimi nasema high 10. Sema salimia mgeni. Nimemsalimia. Sina kwa bako kwa moera, kwa moera kwa bako. Bas, nina Kambo Viva bado anasema mambo sawa. Leonida Nyabuto na kiba abo mwana minte yete kuru moino kosena kibire. Temenga Leonida. Iranekera makia omoino na kuja kwa wageni. Kambo Viva wakati Leonida. Blessed Mama anasema lili queen wewe ni my omo iboloblo. Robina Lydian, Ben Musupa, I really love the song and the energy of that kid. Bravo. Ekiaba ba Sibirian, wanafurahi sana, wanasema kama mwana kumbuya kako yunga kabisa. Abana mito, I'm looking for something. Ngwa katoro katero ko ekatoko kolera because ngoko ratoleka ko kile comedy. Lakini kidogo tu wacha tumalizie na dada yetu. Nimemwona bwana yake ameingia kwenye studio yetu. Bona ko babekera imiga. Bayungo watero kugwe kabatebi tata bas. Ngo yabo Leonida, yabo Blessed Mom, Kambo Fefo mwana minto, bono ndete moibe kredi. Tobua tokamo ne familia bono. Ona yabere bobe kama mbaya. Tusikume pamoja na tuweze kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Basi kidogo bono babo mwana minto. Aso hotel yogo iko tabanga na star okonyere kwa sokiri challenges challenge chinke. What vision do you have now? Vision kiyo wate ngole ya mara. Vision ni wate ngole ya matera. Bado nitaendelea kutoa nyimbo kwa sababu ni njia moja ya kumtangaza Mungu. Yes. Nitaendelea kutoa na ninajua Mungu atanisaidia. Yes. Ndio. Thank you. Nakia bantu bami turakotegerete gaiga because mbanye tamatera ngunya beka torega nakio kagirite nakikwango batera. Ndio bami turakotegerete na yangu bateviga. Ninashukuru sana kwa sababu mnaendelea kuangalia na ninawaomba msubscribe, mnisupport kwa kusubscribe. Yes. You like, share, comment, ifikie wengi, share. Ndio ningewaomba sana. Thank you. Basi unaweza saidia kusupport our sister kwa channel. Unaingia hapo YouTube channel, unaangalia mahali ambapo kunaitwa Cyprian Moses. Hiyo channel please subscribe, share, tumpe subscribers ndio tumtie nguvu atutolee aende kwa tena na kwa materande. Sarakani anasema nice song sister, keep it up. Leonida ambia Otiso tumekuja kuimba, wageni tuwapeleke kwetu na Kerama Gaito. Okay. Kama mko ready basi babu mwana mito Kambo Viva sawa. Blessed Mama anasema amina tumebarikiwa. Elda mcute, ulisema hautaamka leo, anakuja. Blessed Mama CP keep going. Anasema endelea sister. Blessed Mama anasema share, tunaendelea kushare. CP we love you. We love you. Thank you so much. I love you too. Amen. Already subscribe. Leonida tayari no muntu mwango sana. Aba abekirega dole kale. CP all the best. Wanasema all the best, wanakuambia mambo mazuri, wanasema asante sana kwa kuchangamka hapa. Nice song, tuko rada. Huyo ni Blessed Mama anasema wako rada. Good job Otiso. Kambo Viva na dance. I really love the song and the energy of that kid. Thank you. May God bless you. Basi bono ngajira bana ba mito, omwana mito, we will subscribe, lakini nene tuwaka panga tocha. Now we are thinking about korabo. Mimi nataka kukupea korabo moja. Uswadi abo ateli ugiringia sana. Mwana umetaka ngoki. Abo ateli ugiringia sana pamoja na mugako I'm thinking now na kitogoja kwake korabo yo kotero como inko ba akatuma ba ke Yesu pamoja toa kega tabanga batebye mbuya nanje batebye noere Yesu no muyali bona ba tumanye kutwa tamanga na yuga
I think it will be the best one na wakati itakuwa ready nitawaambia, because today tuko na kila kitu hapa, tuko na machine, tuko na mcheza vyombo, tuko na kila kitu, ni kuchapa na kusonga mbele, twende mbele na mambo itakuwa swafi. Basi na hiyo si mambo ya muda mrefu, you just wait. Basi wacha tukuze ule wimbo ambao ulikuwa unaendelea, unasema batebye katokonya kuyanda ngari ganimo gagoria achiche ga tujungo kotero komo mugako ena no moteri na ro hotera gabo abono kabo favor ntebi mura ntebi. Are you ready? Leonid, are you ready? Joan, are you ready? Kina nani abantu bali banzireti aba mocho korokerebi babo dori vini babo abantu bali bamboleta babo Chantal babo Susiri Ruma babo white na jagoro white iruma bano abantu bali bakoro kusiki white something Susi Davine abantu bali bamboleta ngai bano bakachiete mo ko chabana ba mo kondra mwange bachira ntebya simole na babura ba mitomba lega na babura bamboletera kinarre ba Chelsea omweno no balema odenga mambo iko swafi bas bekero gotero kuiga no bwato kere kabisa kabata yale ganzo kasukie amenyonchoga tubwato gotero kuryamo. Sonomia, akawene meuko ya sonomia, haya nomia, yes sonomia, haya nomia, yes sonomia. Ebatebye bonsi bunarumbuya Ebatebye bonsi bunarumbuya Ebatebye bonsi bunarumusera Ebatebye bonsi bunarumbuya Ebatebye bonsi bunarumbuya Ebatebye bonsi bunarumbuya Oh, batebye bondo bunarumbuya Ebatebye bonsi. Shikilia no umuziki ubeire ga bana banyasai. Lakini naona kama ngana nyumba na kia kale mteka roho kama katoka tena. Basi mheshimiwa keso tora mbuja mana soko ika because mwarula all the way from Alice Kogocha Kega na lia bantu bali bala kondolera bija mheshimiwa kwa rurale bija mana soko tema kwa minyokire kabisa bako kwa tekerera. And I want to say may God bless you. This Otis TV. Amangana mangana tokora mange tunafurahi. Na bija mana sege njia mangana yo hotel. Manyete hotel yo boli rais. Lakini kare nyumba kwa nyoro mugaka no mugina bagatera mangana ale bija.
kule ni mate no kwa lenga na yemo badai bona gana te jaba takasachi abataba tegera dibaito baturigeti uno go tegana batera to kubuga toka turayunga gobona ta tote yo mongina besteti njebano kurumanga muinango bagwate sine lakini kwa spectator bona nyogo bagwate yako kumeka muinari na mali raro kwa kizano kwa kuleva katoma garana mno mwaka era de hotel akilo de mwaka kwa bono twende kasi I said twende ona ga de twende ebintu byamanya ko bwata byako ngapa. So what I want to do now, I want to make sure nga ebinte I don't know the kio tisi bono character usi iko egera bona na roka na bia bona we want to yunga, we want to tenga okatara kulikotanga batebi bonsi yeso munarumya batebi bonsi munatata arumya tugata kura bataro kulia bagoro ni danga ibale kambo fefa konyega twende ga Yerusalemu kali tigere igoro bago chenga bako goka bono
Tigango tenge bitu bya wero ba. Mheshimiwa. Mangana mole ba. Ke toke na ta ka to ta bya bantu ba ntoka. Mate na kunya ntugate ya baro getega don't worry. We ka tobe ko baro gyo boiga egero mpwana abantu ba minto balega. Mheshimiwa. Musibate kurwa sawa ta ro chani. Tinda. Na kyo ba teri baba sawa ta nyomba. Mbuya pore. Na indiga atuta kwemira. Kale na lebe ngere bya ngere. Na eko na no motel. Na ntino motel. Na de yo kumi abantu bamite tumatinga mbamanye tenga aye na ande ni gore na ndo mwana bo musomba. Bwa basomba. Kabisa. Ale abantu ngomera na bale. You know, again tongera skogoje kama skogoje ga ora gocho gocha. Again tongera mami abantu baminto batapenta to bamanyerero. Yani your father-in-law is a servant of God, is a bishop. Then your mother-in-law is also an evangelist. Mwaka no mongina para basomba banya sa. Na ande na inu mumera nira basomba banya sa. What a grace. Hii ni neema kubwa. Umwana minto. Omo swati yoga jomo nyore. Omo swati yoga unaro buyega. Kuna manyorete mama ya PH. Wewe kanisa. Wali ngono tere kwaya. Matotere ni kanisa. Ande karama na wewe ntoka tere ni sisi. O go tego karaka mondra tere kwayo ka. Ake salud. Kama yanga kago toka mwana sisi. Wow. Kama taiva baba no lende you look very beautiful bla 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 bla. Thank you, I can cooperate. Thank you. Wow. Cyprian. Karakwa rojo mondo litukulitanga ni how did you react? Do you expect anything? Was kwa rojo kana moja zora? The first day na morote, the first time on a project that yeah. I never thought ngango to katoa ile this far. Yeah. I took it as a joke. Yeah. But later on Kabe family. Wow. Mheshimiwa. Yes. Next time agaro to gocha ga biada to bato mujada ga kuanira abana baminto bali skali abantu family bali skali to kuanira about marriage and the success of a marriage. Okay. What people need and according to experience, because I know you, I know your family, the way muna menyile gocha abo montakoli yote banga kweli these people wamebarikiwa ande babato mwelekeo. But ngajele tu goboli goronga when muabete mare ni mwaseto tu marioka go say you had some challenges. Actually ase uduma naona rengi ne kingomurusia kanisa yabo na rengi uduma bono ekeraje tatachieti go karanje gatuwa genda tedai Mwagenda direct. Okay. Mheshimiwa, I want no musomba no motel na no musomba nyasaye. Lakini ugonde politics ya kaswa. Lakini politics telimbe eko na abantu bomo no tata kokora. Ali na rodi na sometimes kwa tena na bateli ya bange korande function chini ya bateli na kana matanga ali kwanya pamoja. What nkyo kagerete musbat tariwa tabi ngoma te politics era seko komere to randia. Bwa bombaro. Tara complain na asingirinde na understand the thing politics here. I'm not a politician, not doing like that. Igonde omorai. Yani a leader. Ejitoko ganelia a leader Yes. We cannot keep on complaining about leadership because we don't get good people who know about God, yes, so that they can discharge duties. Yes. So essentially, yo in China, sovereign, national government, parliament. So nkarra obora ibuna boga nikia bantawa ya nande nkaiwe keribya ndane ngambuya inso case ka erinde nyambolie inyorobora erinde yendae abantu banyisa kare na noko bakonyesa nere keranyo oranga nimbwate ndoti nere kamugokya nande she is very supportive in that. Okay. Yeah. Nando mheshimiwa nimetenga bwana mate mtu koro mheshimiwa
Ando naona kero more abantu bayikira seiga kuranga ndi muswati kwa mutabi nga my wife jitora ko gotera koma to sabe warasoma amataya gotebaiga kwa mabona kwa no burai. In fact that's what we need in this one. Sige tugenda tete omweshimiwa kurwa muswati asogotera mwatwe togotera monera kira te yabantu what was the challenges iro kai kero igona gatere kanisa ime na gutira keyboard iyo binde bune vita korokinda moke class ya ange ibere sato inye gutira. So I used to play instruments in church. Okay. Lakini bono ekerna ikitego sokia matera ya mutiko abantu nalibachi tukumanya kumbe ngoterande abande bakeko sabaka mana bonte bingo manyete into abashimiwa we don't do that. Bono manyete na benga no kale to boso kuchikotenga tuna banta banene yisi to bento to kasto karaste we talk about manganari yengencho lakini nkabakani na kubadisa proof na oyo wingincho monone sai. In fact ingetindi ko barolekero ngotera nyasaye oyo ngorora nyasaye kero ngotera na nyasaye oyo nere amanganonzi. So ekerona eresereta abande boy babasani bane mbara abande batete nenge barali bari gutorara nekero gwakoro ngabatebe it's good no tigo bosani korende kugigatinti gamana nyasaye. Lakini abange bacha bakanara bakamanya nande na watu wanche ndebo hivyo nande bametenga nini na nyasaye. That's good. Chikwa ngote yabantu bamutubatugirete abantu babitege ndoko bateganike toga ni cyama saba manga sense kamanyako elinde to nyaro ko gendera sa uduma nyasaye kende gyonse gukora ande onsi nkiri ngabeka nyasaye abe mutwe moye namba eyemo tebanga igoete birengera byao osekibesa osekende gyonse enamba yeme kyagara abantu abange bakoira abantu bagotera abantu bakorandia andi nindagira batabwate bakoria. But I studied here kubakani nga tiriboiko omusumba no manyete tindincha ekerongo tera nyasaye ngotokia na ende manyikane ense yonsinga bari to toke nyasaye bari to muobete nyasaye tikatokore asobore muboigo tumanjenga nyasaye uri sasi. Thank you mheshimiwa. And what I can say in front of this camera is kwamba nimbo atogoro about you and I got a new because as Siga Sotis TV pia umekuaga our support tunaona album yetu tu aso Kenya. Thank you for kwa kutoka huko. Thank you sana ndio ndio kwa nyabake abateja bake soko nyara bakoni and we have a studio here na boko batuma gocha tubarekodi tubakonye ekogera nyasawa to ile that grace abantu baminto bakorgerete baritse lakini ngagete ngabande basere ni channel they are subscribing. What do you expect after this song? What do you expect in next? Actually, after this song, I'm expecting more, as per the grace of God. Buna nyasa kubikalingana, dia nyasa iligo soa asincha yogotera, na bego ikaturisumikire abantu bonzi. In fact, yogotera no Qur'an to kunyara wata na monogotera. Biblia ko teba ngali ngari nyasaye likorandi wone Biblia ndiere lakini wotera kwa kungo ngatu mwe. Amen. Bono kodaro taraja na promise madam na wafi. Mario tumegataza matera ina matera mayasana. Na kiorochi. I'm ready anytime. To ake gita, umatena roje no mogie gito. Kabisa. No mogie keyboard. Kabisa. Bono jetima ko gita, lakini mate ko keyboard. Ai wono ko gita, je mogie keyboard. Mchela bongo mchela. Mada mwatere, nje mokonye ko bekeli. Iko. Bas. Wait, kuba letra tura matera. Bono igabwango ige korapo tanya saba siseni. Lakini mheshimiwa ni kwata basani gate ngone gona kwa bateba. Angona igona kwa bateba ga go sembala se channel. Leonida, okay. I really love the song and the energy of the kid. Jamono, ana dance pale sakach kane. Blessed mama, anasema amina tumebarikiwa.
Leonida ambio tiso tumekuja kuiba wageni tuwapeleke kwetu kwa kirama yaito. Kama veva wewe ngoko bwadande wacha nikuja hapa hivi ndio naweza soma hiki kitu vizuri. Don't worry, daronka bwate iPad yanelale kidogo. Wacha niweze kutumia hii. CP keep going. Blessed mom unasoma share yani kama nitinga asa share already. Already subscribed to your leader. Blessed mom CP all the best. Then kerubo kucha. Wana kwa vile mna veni kerubo. Hata mange jerogocha kwa vile mna veni kerubo. Sibiliani go yako kuna now edit na kimtaka tabana genda bosi kabisa. Kama vile anasema Damali siogega kama nyua manganaya. Joan yege sa in. Bless mama anasema Dorothy Nyamao wajua ya maneno kuko swafi. Hapo sawa, God bless you. Mamake Alex anasema moto sana. Otiso unachomea nimewacha basi. Mamake Alex anasema Lydia Charles hatari kabisa. Evan Danson Dan, Melker Bon Dan, Melion Kali Dan. Tunangoja hiyo korapo. Hiyo korapo inakuja saa hilo ndio kama korapo ile baganya. Ngoja tulekete studio kama igeri ni tunaikaibiri choka. Hiyo maneno inakuja saa hiyo na mtakuwa mmebarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. I love this song. Batebye Yesu munarumu ya. Hiyo song wanipenda sana. Love the song. Nice song indeed. Kuna Masirena Bosiboni. Mama Alex. Watu wanaenjoy hapa John Ogoti. Eminyams, John Ogoti, Elder Cute, Aresichi anasema please support this and see what happen in future during the end of the world. Mama Helen anasema amen. Niko ndani naona baraka tele. Wako wengi sana hizi tutasoma mpaka kesho. Batebye bonsi mna ale omuya good song. Wako wengi sana tutasoma hizi, tukianza kusoma tutamaliza saa hii, lakini naamini kwamba mpendwa unaendelea kubarikiwa sana. Kwa hivyo umosomo nyasaye mheshimiwa, what we expect ekero nimetenga ubugambyo mboga entrete tuakwalika ninaindika tunake tu expect limono tuakwalika ninainde that we request next time when you mogocha atutwale libagaliya nimetemwe ndika kabisa lero na ile weekend kimwate kabisa, but next time ngosa wange kana mogocha tutwale no 1 hour ili tubase kuyungana abana baminto anyasa tuseni kabisa omongina otogo wakirisa channel ili remember nga channel Cyprian Moses nataka tobeko enamba yo mheshimiwa Ngabo maybe must support ya samangana ya YouTube nini waseli swali gete enamba ya Yesu mnigere 07 02 420 768 tunarudia tena 0702 420 768 yo tata ko nyora bono enambe yo tata ko mogoli kende ko sine WhatsApp usekende basi namba iko hapo unampata na unaweza kubarikiwa. Tafadhali remember to share, comment and like na tutakuwa tumebarikiwa sana. May God bless you. Shalom. Asante sana. Tutaonana wakati huo mwingine. Karibu sana unapoendelea kuwatch Otis TV na pia kuwatch comedy, maana up next ni comedy inakuja. Endelea kuwatch na Bwana awabariki. Thank you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Thank you. Ebatebye bonsi bunarumu ya
sonomia akaweneme uko ya sonomia aya nomia yesonomia aya nomia yesonomia Ebatebye bonsi bunarumbuya batebe bonsi bunarumbuya Ebatebye bonsi bunarumusera batebe bonsi bunarumbuya Ebatebye bonsi bunarumbuya batebe bonsi bunarumbuya Oh batebye bondo bunarumbuya batebe bonsi bunarumbuya Agakapelambu agakorambaya batebe bonsi bunarumbuya Agaketisaina agakorambaya batebe bonsi bunarumbuya Batebye bondo bunarumbuya batebe bonsi bunarumbuya Aye batebye bonsi bunarumbuya batebe bonsi bunarumbuya kobakunakomigerania omuganda-ime bakomigana omong'ina oria arakamakuna yanga yaya amanyi ngaya agatenena akamakuna patima ya maiso obe akarara rora buna abana bakomwarera chianga ekera agosoa yerusalemu garetigere igoro bagochenga bakogoka bono gakina kire natari omuya Ebatebye bonsi bunarumbuya batebe bonsi bunarumbuya Ebatebye bonsi bunarumusera batebe bonsi bunarumbuya Ebatebye bonsi
na kutachanga gaika. Yani elestali ki eyenge joki. Elestali dera rongo ikana. Ingo ikana nyoro yeyo. Ante byangereza. Na bekire paragoa yale. Echibata banga chiparagoa. Ingango inga bitebya no kocharenga. Bano babe. Diamond. Koge ndande. Mbona nachire? Orore emboli eri nasi bitero goraria. Eronye make sure nga kwanye bekire nyumba. Tianda genda nchikora le tantane yo. Koruna akanyinyorete. Ngagende nana kori para mumaka kareki mastare. Eke abisa, eke sitabu. Nkagete manya. Kwa igure. Ngoja ngo kada trande ke suguti. Naenda ki. Soda. Le yogati. Oh. Tiyo bano ndagenda. Orende buye ngori aronyerende tetwerwa. Bana. Tigara biya? Orende mbori gaki mojo koro. Aya. Tigatara genda dole tanta deyo. Mono de wane mbori yo. Anda nyarore. Tanta neyo. Nala ria kantabi. Nyoro mwana. Amwana ngakonkanya. Imenya tari turime. Nani bakungu bandi bamenye tebi ya barestare. Barestabu. Alabu njabana bakomumbwa. Omwana nganoro bya kakari neri kungu kose neri tinga kose. Nana kono mwana. Kanisa basi tuko na kombori bano kanisa ankara yake no mimi ndio kanisa raji tuko jao ndio tagete kwa kanisa kora ante ako so gora ngite antondu sia kanyago gate ya uzeli kop
kanisa nini na nini mpaka na mambo ya rozi kwenye mkia ngoma na hata kaka akili oito njeno hiyo Oito darling. Iki pami Oito tirango tebi. Bora basta na mkaya bachire nchungo tebi. Ekara bacha kia ngikiaba. Ningikiaba ekara basta bachire ningikiaba ekiagara egasiantigeretega na yamoyo koigorere ita na gosieka. Uma tobo sisi mo. Randa tebi. Oito. Look at me. Look at me, Oito. Look at me. Abarone mbuyore lakini ekerecha kero motu ona kigego chande tekioka tari kende ekerecha kero motu ongiyo na kondangelika Oito. Bere dale nchena na kokulubuno kagirete Yani Oito tete konta tondo ochukuna nege songo taiko Beyonce mbogoreti Oito. Neke gusiyo tari koibu ngote biege songo I don't want your stupidity as omobero name. Oigweta yengo tebi. Okay. Pasta gachete gandigeta weka. Nonya moka eta ndigeti. Nere basta bwe kondigeti akandika. Moka ya wanko moigwere sengenja ale faisi yaye. To ingoja kuigwera bakanyi gwera bakame kono yonse ko eta. Ese go eta ngano Oito. Ese go eta no Oito. Oito ningwanchete Oito. Oito. Ta kombori nganje to nganje tenjo ko nganja. Oito please. Oito. Ta kuna kora inche stima teyo. Ala hey. Ntabi hikwala ngonte bia ngele sinari kuchi. Oito. Ngikiare nge karani. Haya. Abo mweze kuno umuyapi lakini wana obo sensi boro motu aya na bomo cyane tata ne obo natubora uri boxi ano umubanza nguri kibaguri kiyono umubanza ari kibagonde yani ngoja atamuru mosaja amogungu ojo mogungu yo banza namanye tengo mo nyarokera bera muru mogungu mosaja enyarokeye buya ngotereriere iga anyare yaurire mukunguri utakonyora nje yayo Aminto kaki kandi ningoyo aminto kaki egaziro bastaran ekina kinko nyangera yani kila chita yani mutu tati mukanati mukabutu 24 hours inema konende ingo yani baziro mumu bastaran na kuku karansa ke butarati karansa kami hande ba ningenda mwanangi polisi. Habari buda. Ni buda yako? Utaiweza habari yangu utaiweza? Usikue mkali jo. Kasia. Usikue mkali jo. Usikue mkali jo. Ya, iwa kuarwa songo goeta. Waeta na goeta se kuarwa. Omanye kwa manyanga ya mwaba tu sebi kire. No, ninje goja hotelio, ninje goja kwae cho, gaochi. Tumo goja kozini ya cho hiyo. Chikazire ngandi. Mzee, unda miria wewe. Diana yako nataka kumuona Diana bana. Akinitie Diana. Diana? Wewe ni nani kwako? Mimi natoka kwanza ya. Ngo kwanza aye. Na ngabira kiyo. Nje numu gusimo yaka. Oma gusi kwa mimi akire kono kwa rure ya mare skuru ya basinyire. Bono ya ndura ne bimwaje te kobeka igoro. Na bikuajeire utaka gatebye bantu ngano gukwane Kiswahili ima. Aka kora nje ndangi Diana nkwane ngene muyo. Yeye ni best yako? Diana ni best yangu. Chibeste yawe sema songo chikotoka oborwaire obwa taliburwaire ni musanyoni munda nda timanga na mange bera abwa Diana akana tuko yani unero mo tale
Please, give me a chance. No. No, Kani, you're not my type. Just one chance there, please. Now, Kani, you're not my type. Nanti mrava abarabu nenda batambi. Diana Poranje. Na chance ya moso so mwa. Lorasa kabarakali umeka senkronya. Orosi kimenda kinkolendo mwa. Ngo chengene ni buduma. Diana Poranje. Ya, tindeti. Poranje. Please. To kongecheke mambi. Ndito kunya kombuati. Diana. Oito! Don't kuna please. Oito. Hello. Umusoma nakaona. Mbuyana Kimoraire. Angete twachira hano mumina. Tobo itogende. Enda je gatise cyabere cyeka. Okay. Ngamwa mwasokire. Oh. Tibona bwete ngana muri pa hotel Moraire. Okay. Yori tukatumira nani? Wapa banga. Washaenda tayari. So, ndio sawa. Wewe ndio dogo. Ndio vizuri. Tumefika. Nyarangi. Huyu ni wewe?
How are you, sir? Kai. Habari yako? Huyu ni wewe? Numeteka na korigiri? What's going on? Nini mbaya? Oyongo, who is this? I'm Pastor Morris. Pastor? Yeah, Morris. Oh. And she's my wife. Mboko mkio bwato mwa buyole. Ona mo pastor bwa. Ai kwara kwani abantu mwaka twara manyana naye ningo because you are shouting na shangaya. What's going on? Matevi ngonjeni. Matevi ngonjeni. Babe, are you okay? Matevi ngonjeni. Kwana ngaiwe. Babe, what's going on? Kwana ngo. No, yeah. Ach. No metenga na oncho kale like anything mokoliga. What I boss? You are shouting to my wife. Oh, niko kwake yogi wowe wogeromo ngino nengi kiaba. Omosbati omobolingo nganje ningo hoyo. Mobolingo hoyo. What's going on here? Endugu ya nengi kiaba. Ach. What? Hey, chalo tena. Man, we have finished. Uko wapi nga yoroniga? It is what you're planning. Na chalo yuga yari. Ina mateka uko na pasta. Tuakuri kono nga yaru era. Timaiti uso kwani timaiti. Nilipaniki na panina. Ukifanya hivi, endo mtoko bwana wako asimwambie. Oh my God. Yeah. Sawa kia. Yendo wangu, yendo murusi alafu. Kwa nini yana murusi? Umene ko ngakero ngi feedback. Chalo. Oh, what? Sawa kia. Yendo wangu, yendo murusi alafu. Kwa nini yana murusi? Umene ko ngakero ngi feedback. Chalo. Oh, what?
Mwana kyo. Ono mwana one. O mwana o. Yeah. Oyo no mwana o. Yes. Okay. Na kyo kwae. Nkieke ayeningo. Tini ko ate nganje ningo. Lakini ko manyore nje ningo. Why? Wetera so yo wata ngoyo mokao. Yes. This your wife? Yeah. Oyo mokao. Na no pastor. Yeah. No mwana oyo. No yo. Yeah. Okay. Ndugu. Bonoga amangana na araita kiromanye. Lakini yani omanyanga yani What's going on here? Mwako. Omanyanga na tese kilo magakoyo. Omanye. Ogotesekera my wife. Omanyanga na chandekire. Komorigia. My wife. Okorigio morugi ona ase. Omanyanga na morigiri. Aseki. Oyo ruga. Njata mera ko ruga. Njata utamera ko ruga. Na kimomanyeni. Nyarangi. What's going on? Yeah? You talk to me. Huh? I am not talking to you now. We'll talk later. What's going on here? Kayo mwanaji. Tuanyoru kanisa. Inki kagendretega. Kendingeyo babe. Omuntu omunachira koge kabire gosine nyasora ari etego sautete akuomane kabire yago ntebi nga my wife nga boli your wife ago tebi njeningo. What is that? Akichine chinsa chikanisa peatonde kanisa. No. You are wrong. Inki keke betori gonte inki kagendreta betori gonte. Ngaro muntu yanga mno muntu otinde testairi gete. Ogo tino muntu chaba ko kurangiririe tari yao. Okomboli ngomwana onenengo ngomwana ono yongo. Na ningo. And no mama yata bakelieta because na iko komurangere bakelieta Charles. Yeah, what's going on here? Ebitari bintu tokuchaka kukwana gari. No. Tukore kanisa twandeka tukwana mangana binari. Na very embarrassed. You don't see njero musacho ya embarrassed diga. No monto chokora nese giata gete kabisa turuane na reseki. Chise ma mbitorana nene na kia onye totanyora bagani batanga ndiko che kanisa. Njoro chona ka kyanko to nganyora ko baga. Etaria mangana kita ala sekita bisikanete. Otari kwantebye. What's going on? Onye gento nkeye kebe. Why are you crying? Ngiokolera rende. Onye muntu ineba limo. Ngiokolera. Kwa wancha twende kanisa. Yala kubabia sana. Okay, nakubali. Twende kanisa, but promise me. Gonta itakumanyanga what was going on. Is it okay? Everything is okay. I don't know what to do. Nataka nikaribishe mama mchungaji ili akaribishwe mchungaji. Haleluya. Tupige makofi ya dunia. Piga makofi jamani. Haleluya. Amen. Asante sana kaka mama. Ubarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena kanisa. Hii ni siku ya furaha. Tumekuwa na a very powerful conference ya wamama. Hii mwaka uliona kulikuwa na very beautiful turnout.
ningependa kusema ni asante. So Mongina Jemima and your family, you have been a blessing to the church. Yes, thank you so much. Na praise team, ningependa kusema ni asante. Mmetuongoza vyema. Niko mwananya kwa sasa hivi. Kitatiara sikimono na hata geteto kwa neno mchungaji wetu na bwana makata ito sana na inwe tiatoke kama ukamo penyane ko como alguien yo basi tunaweza mpigia toa kirango my wife Chingo mchingia sana asimeto jemele bademia mswati unomia ongagre Chingo mchingia and thank you kwa sababu ya kazi ambayo umefanya wiki mzima. Si amefanya kazi nzuri? Thank you and may God bless you. Basi tunaweza wapigia praise team wetu makofi mazuri, maana tumekuwa pamoja nao tangia wakati wa conference. Leo katika ibada wametuongoza vizuri na tungependa kusema Mungu awabariki. Viongozi wa kanisa, mama kanisa, Elder John, may God bless you. Sasa kuchukua muda mrefu, tutaongea mambo mengine baadaye. Hata leo tumebadilisha service kidogo ama mpangilio kidogo, maana tunataka matangazo yache nyuma baada ya mahubiri. Ningependa tuweze kuingia kwenye neno la Mungu haraka kidogo. Katika kitabu cha Zaburi 127 mstari wake ni wa kwanza. 127 mstari wake ni wa kwanza. Maandiko yanasema, Bwana asipojenga nyumba, aijengaye afanya kazi bure. Na Bwana asipolinda mji, haulindaye afanya kazi bure. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono. Haleluya! Basi ningependa kusema na ningependa uweze kuelewa maandiko haya. Kila wakati ambapo Mungu amelinda mji, huo mji uko salama. Kila wakati ambapo Mungu amejenga boma, amezingira boma, hiyo boma iko salama. Haleluya! Hakuna yeyote ambaye anasimama na hakuna jamii ambayo inasimama katika misingi ya uganga, katika misingi ya utajiri ya mambo ya kwao, ama katika mambo ambayo yafaa ya ulimwengu huu. Lakini kila jamii itasimama kwa neno la Mungu, na kwa misingi ya utukufu wa Jehova. Haleluya! 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 Bwana akilinda mji, huo mji umelindwa. Hata wachawi wakimkaribia wanachomeka, maana security ya mbingu inatosha. Haleluya! Wana mbele ndani. Mama Enjo, something's wrong. No, something's wrong. In fact, tinanya kwa renga ndana rede, I've been called mambia. I've been embarrassed. Ngwara ndo musaje ulia toka hotel ina. Yarula ororo, ndana kumi otogwa diribake kanisa. And you are insisting that you don't know that man. Tuachira, noro chebo sigari ndio kiamba kwa bara sama tabao. What's wrong with you? Ngikega ndretanda mai. No, the church, this is my office. You are my wife. I want answers now. In fact, we will not continue like this. Who is this? Who is that man? Omonto kill. Nani na rochile pake kanisa kabu eta kabisa kuchimuinalia.
Omuntu etalia mubango getura we embarrassment in seconds. Ngike bisekete gato that content. Who is that man? Kwale wanchonge chingaki. Enda naye kukuonera a subject. But you know the guy. Unamjua. No mama nyeti. Na mama nyeti. I'm waiting. Abantu nebanganye ne pastor chinse chinkona ko naye. Ekundi kyabagene nchikeganye. Tigana kubona. Nonyala kukwana nabangi na onye kochanganyikire kabiri. Because unaone microphone yamba kurukoboko. Okay. I don't want to tinta itingola liberera mono. But I don't like tingaje tigende ya hapa nilia. And I cause again tegenge kaligaki. Please mama enjo. It's okay. Anyway. Enda ilo laba minabu. Kora na bara. Alafu tunaenda hapa kanibali tabio ndaimo abo liga liye kanisa wapelekwe stage warudi. Alafu ambia nani treasure ashughulikia watu wajue vile wana au praise team wajue vile watu wanarudi nyumbani. Na sijui umepanga aje maneno ya kula, tunakula hapa ama tunaenda kula nyumbani? Hello. Tunakula hapa ama tunaenda kula nyumbani? Tunapitia kwa majeni. No. Hapana. Ndio ile tano. Kama tukuli hapa tunaenda kula nyumbani. Please. Fiore. Embia man. Ano itasigisi. Noga. Ano namba itasigisi. Noga. Yeso. Nakikwata gete. Yes. Nakikwata gete. Ya no nalenge gocha. Huo mwana ona. Aya ningo. Nche mama mwa pasta. Ayengi na pasta. Wana. Karibu mungina sawa gocha lirali. Ono igano buoye. Igano buoye. Noga buoye. Iga osipi. Nyombe ne yayengi ma. Nero namba itasigisi na ibona kwaru aye. Ayenga ikwaru. Ngusi kwaru. Sawa pasta. Ano mabasa. Ngina pasta. Ano ngina mabasa. Ano buoye. Karibu sana nyombe. Kana mama. Ubata wanaye mamu mwa basta. Bana. Basta ga oyo no mochumbe, oyo isle como mochumbe. Aba garo mochumbe kwa kanisa. Aya ningo. Nchengoro kunya itomo sanyo. Ga no andi kire. Mo basta ni gandi igete ga abuna nchengo igoro. Kuna ayo mongina na nchengo tana ko igoro. Ngonya ko mamu mwa basta. Yango bugori ka ga. Iga. Menya tari turime. Aya. Mwana waba gusi. Menya tari turime. Mongina itatoka ndaya na. Hao baba. Iga. Sawa ne. Ndakutwa ni kuna kaya. Ndakutwa ni kuna kaya. Mongina tiga mangana mange. Atande. Iga. Aiga no. No. Tata tiga tigira bu. Ta mongina te ta kore. Ta kore. Iga. Ta kore ya. Tiraro. Digono. Baba. Iga no mwabazi tumunyi. Noga. Ya tigangurangiriri omokori emirimo nyomba agosibie nyomba ndimo agoso nyomba. Diana. Onere ni umurele. Diana. Oh. Nero. Amagen.
Aya ningo. Aya no le meji. Excuse me. Njomo leli? Au baba. Aya Na ningo. kirende ya lengi. Njema mumu wa pastor. Ai. Karibu. Nenda karibu. Tera machoranyu. Aya baba. Kayo mwana wanali. Kanisa bagenda. Kanisa bagenda? Eron Sunday. Ngoja baraye nsanani. Igonga asaba kanye paka chisecho. Umuntu. Nyumba timoka. Au. Mutangione. Amenyete nyumba. Aya, oito. Iya, bagi mimba. Ayam mung nu citoyo. Mung ni. Ante di mamun. Oh, my man. Jana kia koro manyaga. Lakini basta kwa na koiberu. Kwa na koiberu lini? My mother kia chao koro. Ati manya di injini mata mangana. Comendo mosar. Comendo mosar. Mgo chande gabu, nanga baraki. Okindomiro yango ko profile gabu. Hakikisha nga ndio questo moina. Chingo ke chigo yona to chia kwende bo. Esto de la moca, Hey, mom. ¿Qué? ¿Waikira? Viamona. Na kiwon? Biatole. ¿Qué? Era what surprise. Enda kuchiaka konkwani mbona vike to mana ne gaida. Igenda kuchiali chika konkwani. Ai inki mama nayo na ogocha ne bisirani mama. Bana omukungu nero kobeke tega otali gocha no changa. Omukungu te mukana. Isomoke na akwa. Tinana tojeti. Bona mama no koma. Kasi ni aiga tojeti. Mama ete isikona renge. Ingarwara tojeti. No, bano kurwara mama akingete chuzi na Charles yako ngakire simi nkanga nuigwete boko. Ukangakire simi. Ngwangakire simi. Simi yango kale. Ketari ko kara kutogo. Ketari ko korera. Botambe boko boli simi gwate bo muliro. Muliro, ngia muliro ya to muliro ya. Na ali fakti mbangete wiki mina na tuwa kole kanisa iga, mama tama kana tuwa bwate kuruma iga. Wiki yere bosio na dina kanya na tabiri murugi one toche no mwana. Emi ake yansipi.
Emiaka yonsi pi. Bwana mama tiri koje nara tara na chankali nako ano ne bese. Irenga kwangende. Naye mama kwa manyega njuno mu pastor. Togocha nayo gwategisirani kwanya kuomana kero kwa chino mwana wa guikaransa gwategerera kwa bomoro. Noroche nayo mwana yo bwate. Kwa manyori. Bona aswa ko chisika bwata ko tebati agenda menye sata ko atari ko mwana na ukwanira. Kuja mami. Mama, mama tunya ko tebina ki. Igomanya ko tebina ki. Egente kama kira kokonye. Intwe twaseseni. Nagokera bana bagakora muroro mwana muno yigo muri cyane kabiri. Salimia baba. Inju. Ini baba. Kuja. Dojo bero mwana. Na kyo ko. Kira ko mama na dojo ko guteka butindi bagabo. Enjo. Bako mwana kabonga naiga. Karansa gali geliana. Karansa. Mama. Njero ko ira ndi musibati oroche na ro sino ne dagira ko akola tere dagira bye. Ta chitando asalia. One ro kondo asali na. Ya mama gaki. Kuroje bunaga bune kinyori niga. Ja ke. Mongi nando jona serious kwa. Onyo andi awo sango gano le. Bete kwa amate kwa na kana maiga kwani ndoche bano serious kwa. Ya tato bwana. Enje amate no musibati yo no boire go chanka enjero kunya komo. Oko enjero kunya go. Ngai kwa na kumbira. Bora kingo marete ke kwa. Siko yo komote. Zitu acha matanga na kikwa kwana. Kertu acha matanga kero kelikende. Kero yo ne mamanya sirete. Nondo ko mokwani kwa mokwani umondratu aroma yaje ko kwani. Lakini ngwa sate nyomba mali ora kumembure ko ntwera. Momenyete nyomba ngiye kabirenga bune anya ngo twera nyomba. Mama, ena masini yo monene. Enyomba ngo kwaga chirande, nsabere nyasaye nagende ko muna nyomona na kwigora chincherega mbeke nyomba nka. Bono nje nagachire nyomba nka. Ko taraga cyane to ko abantu bagonsekera paka bari bakumaete bagonsekera ngayani. Omo muro amenyete ebungaro. Ngaya liyo ko twero. Ah, bebe. Nilikuwa nauliza kuna ya mama kwa kampani Tago ndebiaye. no ngwana le musibati this abana abantu bana basikema nano nyo kuteta kwa babu japi ojo na ro muntu rawo kan mwana kinando le kaka Ororiojo. ngona ndo Ona koja. Kwana koja ko muna kwa. Kwana koja. Kara mungwana naye mama kwa mungwana kwa mosausaiga bebe ndo wali unajua mami amechoka na vina kutoka ushago unaelewa ndio wana mama katu kule kanisa na hata kusalichi mtu kwa wakanaye mami si unajua Kalimangana lakini yaya tingo kitato mwana. Tingo ya alafu tingo unaweza tuma na hiyo mtoto alete tingo naona tiango tebe katato mwana ngo tuerwa mama don't worry tindi kwenda kusia na rota kama tukageta igaitriga nganya korote gento gete na ndo matina rota biga mate tiango tebe nduna bantu sisini ya sawa utali kula Ai bana bunoliga tago tebi muga ko mo jenga Akimamuto bangete bo changanto ibine bivango tuwate mubate mbango paka buno mwana kabonga naiga please maita mangana yo ya barandi chinza kono yes ma genda ndasiri ndage nenzale ndiete no endaga na ibe korosi mama bwana na ande bono mama oroje ta kono rakale bono ndage rako ndinde kaye ko bako na bono je ninule andere bonzo bako ndage rako likaye abanda ukona awo na balende para nabo tarabusa no mukoyo mukoyo Aja ko tarabusa bana betona bako beka chianga bana bona bana chianga chibona jaga kicha bege ya bono kete nyomba ale ka kimani Ngoja. Action. Ngazi kiye. Ngazi roba sta enkongu. Aya. Amaga kambiole. Muyamano. Omochioyo. No yo pasta. Pasta Rolio. Pasta Morris. Noga. Oh. Akigwata ki. Omorio no ari.
Na atakanswe nikuwa netekeye. Umurugio basta. Oya. Ande mbona bakurwe kanisa abantu go bakimugete kinse kinike. Na Tori ko iguta tanga yuk ngakyuk ko igukari. Tai magako injaroli. Injarera nindite. Karaki. Mondangil tekeye moiga nkwanere koranje. Ranga. Kai bera go no kanyake go. Abarende ne mbona bai. Madam! 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 Kiss me! Madam! Kiss me, sir. Omo genari sikari ko takit. Ega sio komere gita ni ane usenia. Eya no. Ukyo tayo kutigero montaso ego chanyomba bo. Pole simujui timo manyiti. Oh. Igo kumbuka kanisa kanisa nchuka kapani. Diga nobu. Nakiona kuchapaka pona utata kuzalika moyani. I wanted to find out why you stayed. That's why I came here. Ikikebe kere kwa chipa kapona shwali. Okay. Ekere kwa chapake kanisa gadi nakira bono pakaka shwali. Aya nyarangi. Igo no mete mara masachu uyu. Ekere na gote itokwane gari kuanga bono nakyo kuchapaka pona. No. Iga na tagete kumanya so menyete. Ekero na manyire manya kwa mana ngo twa no spi. Ntake to manyenga ningi achiri na sana. Na kurigiri for 4 years emyaka ni. Iga taria sito kukwana Charles ka. Kisko yigi itakia nega jota. Tumia no bongo polio boko bwate. Iga. Wono ga. Conversation kyo kai toda tu arisco yigi itakia nda bantu bari maiga mangana bna bata manyiti. Kanga twa so metukwanere mabra kinta nkwanirega. Ege ntege tangani. Baba yane ngakosoma gakituka iwana baba ngakosoma kwa college pi baba. Yani ngakosoma na mokane buno mokungwana ngakosoma. I used over 600,000 shillings ngakosoma. Ayuwa sinamba ya Charles. Nkaimukie loan ngakosoma. Tukwana sanga of Charles. Oto ebi taka bona bitoko ngoroki. I took a loan ngakosoma ile college. I spent over 200,000 kwa kombo enyomba. Tukoira ndi ngwana ngora nkiro cyo gukwanira uchiwo usekwana wari usenhonda. Tiga igo nyoko igwa. Wona mangana te mangana maya. Nte don tegara bona ngote biga. Egento kyande tane kemoyuka. Ekemoyuka. Non tegarate. Ekemoyuka. Number 1. Igon tagete chibesa na gosomera chonsi pi elfu miasta omente chi accommodation elfu 200, that is 800,000 within 7 working days. 7 working days. Kainko sibesa mnicho. Pero mpaka ichuma chato krichons. Pesa ngapi? 1,800. Igende tangani. Igende yakabere. Na natekara bya sana. Onye ta korabo by Friday. Nodo pastor mega. Charles. O mwana uri hatono yone. Mwana kyo. Kanango. Iwo watamete kwa to bolito wa 3 months. Bwane. Ngokondo mwana msacho, ngokondo mwana one. Onye utanipia pesa by Friday. I will tell that man. He is taking care of my child. That's my daughter. Naragali. Omwana okindi orenganiriga, yeah? Tukwana mangana ngoraigo. Tukwane bila hiyo hasira nyoko nayo. Tukwane tutoigwana na botokoigwana maite na botokoigwana. But don't involve my husband. He doesn't know. I don't involve your husband. Drag into this, you're being unfair. Oh. If you don't give me my money by Friday. By Friday, no. By Friday. Nitamwambia huyo mtoto ni wangu na nitakuja paka ile kanisa yenu niliona huko. Ile kanisa niliona huko. Nitakuja huko nikuaibishe mbele ya watu. Nte yaba anti ndo wankorete ukamanya gontama ukanyomwa no montondo chemega. Onekere kwanza yugo gimakike. Nchengwa sareti. Ngagutairio bugimara. Ogantama yani
ogantama ogochira omonto tamayete ngokori for 4 years. I have spent a lot of money. Okori kibnorega. Kai. From the word gonkwa maite. I did not want a relationship with you. Igonkwa ngantite. Yani igonkwa ngantite. You just wanted my money. Osome, okore, onyomu. I had no choice. Omwana one manyingane. Mwana uyu tari oyo otiaka ngokwa ni bintu. Omwana one ulienda ukiwa na mimba ya miezi 3. Manyete. Toko ngaini. Na achire. I am going. I am coming back after 1 week. I am coming back after 1 week. After 1 week, I'm coming back. I'll come back. 1 week. Ai, umutorante bune mwene rona chalo hoteli na kimwacha mwakora. Yani musacho yuga soka. Yani from nowhere. Naro mnansa itana. Na tanta na pi na sinyukwana. Pasto ndigereri na chikorigere na riri na tamana gwa kesi. Kuratika. Yani mbakwa na pasta. Chalo mbakwa na pasta. Timai karo kitingo kote mna nimai kesa ibidi na cha kukwana na ine siminaira na nyora bare ne bado. Engencho pasta kideteiga. Una kitokora rindi ba. Nki chalo bona te dogo sarribo ke mega. Na kiuro chitoko tai pasta. Yeah. That's a very bad idea. We cannot tell pasta. Yeah. We cannot tell pasta. Yeah, pasta go no, don't even try. Totem, please. Don't. Yeah. Tote pasta. No mai te pichal sta gonti. No mai te pichal sta gonti ga pipakanyore. Ani pakanyore paka no ino mochio yunka ingo chake. Ocho mongino yo chire nyomba ga igamba ngana tari go chigonko. Charles na boto kurangiri Charles na yankana toro kuna toko mo blackmail, toro go sento mo blackmail, we give him money. Go se toro kuna toko mo kora go se. O de kal monton kwa ga sa kire ni chamo maete. Tiga toro una toko Ricky Charles, tiga toro una toko Murigi to Haki Charles. Charles wants to win my life. Charles. Tika yaru erete ko seka hakin ka yaru erete please. Oh, maite na kabiri kwa chira at least tiga gatago cha konyora kini kwa. Lakini Charles na eren kwa mwanchi pieces. Kwa mwanchi. Lakini we are in deep trouble. The moment pasta aku meron na Charles, usa Charles hata si pasta. We are finished. Oh no, gongo to. Pero una togo is around, so to think of something, una togo kwa Charles. Usa Charles atamwaga unga, Charles atamwaga unga. Ngo kwa nande na pasta si. Yako soki. Haki pole. But thank you umekuja haraka haki. Thank you. Haki wana. Na kiandra. Haki njika rasa kwa ranti. Unji. Sweetheart, you know. Haki kana kurangilia. Na kwa lenge safari. Na wata kwa safari. Na nataka tafadhali
Kaki discuss na yeye ndio kwa nje. Lakini na mangana ali na konyo mara na kukana. Kaki sweetheart. Jetindi ready na konyo mboni. Kaki tafadhali nitaka kando yani in fact kaki ngwa ste korango ya neme hospia tafadhali. Yani nitaka kaki kwari wancha nkonyome. Awe mokane kaki tube na nyumba ga. I have everything you want. I will do anything you want for you. No money thing. Bona matukaya makega ndi wache kenyoro. Gose no mutini tora era bona nchitinko maite no no gukumonya. Yeah, kaki it has been 5 weeks one. 5 weeks so no mutini ne kwende ne weekend mabona gotaite nkonyome nkibona ko ngayeringe nchobuni. Kaki. Yani endo yani tonare gondi gerreti. Eki omochioli ni ncholi gerreti ntachitie college nkole kende no mabwane. Karati mete college kai kwa ni wele sana hana irengere by the way sana. E college ye nyakina kurangeri nkobori. Ikana rengera ringa inkonyome manyago some college. Na unarode. Inkosobi una mokane tole naye nyumba tafadhali. Matekero mutani omiro konyora chi responsibility nchiro o mara musacha nata itobere nyumba nata itegwacha kire weekend ande maite gento taite gosomera nchi no bonus. Ekini gento ketembere skurumbe kibirengeri biano bionspi asa montari korengera no monto narunganyete nandika gosena nyoru nande goseno bolito nande ebina bibinto chi distractions nche no muntu ntaite ko baire skuru onye tari nanko yano okare konkori ibinto yani akongira ochiali nando ongira ni gore amangana ye skuru kango na chi skuru bono ida boisonda ngate nganko yao ngo birale college nanda ta kan ana chi ta ga oncho kana ndikende ngeni agoncho kapi intete ko kento kere ata itengendo bocherani yani chiko so me skuru ngitamba temo Yeah. mana ta ko fundi yeah look at this. nchi Soma ndo kema koran soma. Lakini nako rangeri kutoka na nyumba. maruba ya huko nyagontumera na aruma Hiyo sio mapenzi. Itari ko akoko Itari kadi. Akina wataende na kwaro. Yaani ulikuwa nafikia niko jokes. Si unaona? maite na kamera kwa prime nanya konyora na kipanya Igona na atumie to musa omwiri makomu. Akagenda paka Thika Medical Training College. Agasoka na rotoroji. Tarehe 16 mwezi wa imeandikwa. Ode skuru ngochi We are going to college. Ngo watainga wana ngo kwenye mango somi. You thought it was a joke. Now look. Yeah? chipesa chinchapa chiningerende Okay. Ochimene chance for 3 years. Plus million speak about cancer. Now check almost 600,000. Yeah? Iko na mwete na apply a loan. Yeah, a loan. I've applied a loan. Nkona for around 6 years. Again, it could be enough for your tuition fee. For your accommodation alone. Thika town, now will cost like 200,000 in those 3 years. You want to apply for something like 800,000 to cater for all this you see here. Just because I love you, like. Yani kwa de wancha nkonyome. Tafadhali. Koseko kosinywa. Kora sinywa. Na bongo tiga gakindemereri okole college. Lakini unokole college asenje naga somiri. Unokole college because I've used my resources nkonyome ngapa. Wana. Nakioroji. Ambia. Shida teyo. Kaki wona mbia mama. It has one to prepare. That's how. Project reporting day is on 26th. Yeah. So we have like 1 week to go. All right? We take it to college. Then from here, kaki. Tafadhali. Yeah? This is the surest proof. Na bekilenga kaki na chini pate. Ni pasa sawa. Kaki mbia mama. Oh, that's my girl. That's my girl. So sawa.